Taimina ina tātou tūlai ma le nganga whāloaku. O le moli na mai o tanga vai. Ao tātou tutulai mai pēr ia o le amanoa tāua nei tātou te whau whale le au whau. E tusai o le nei aso lima o me lua awhis fulu mariva. Ia mai tātou patpat o lea ua awai mai tātou tonu le mota.
Te minei la tatu sauni mo le suino vi o fu o malo e lua. Iau te ronei o na o lau whanua o lo whaatunu ina i wha moe. E le whangaroina so tatu watunu o lo tu i maile mo ni panga i manua ma malai. O le vi o le fu o Samoa pe a mai e le fu o Aotearoa. Tato wo e fa le winga i le tua no na lo fa tu no fa ta no wina i nei fa mo mo bless the Lord oh my soul
Matu leo tatu taulanga inga ya teia ni yaso. Hallelujah. Praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Blessings, oh, blessings, holy, blessings, holy name, His holy name. Bless the Lord.
O te ngata e wa ta ua I lo suafa. Ia whatupu langona, ia whatupu manatu. Ia whatupu me le leo mata o langa ofoina. Ao tawina wa o la upu. O le ola lea, o la upu. O le mala malema lea, o la upu. O wa venga ia. Au whamurianga I lo mata o la. Au no la upu. Mato te ola I la langi po sareri. Au una whamuri au soanga lua I kare sia dai tas. Ele na kawa kila neso se maenga. O New Zealand is foi malanga mai e moni mawina le fiafi. Le atua ia ia o manuia. Manuia matua. O e sanga lue tau ma faya o nga fanau. Ia ia pelo wanga le lei. Fa ngai nga mafalitua. O fanau a o ina. Le atua ia mu pe le afio le ngana pa ia. Ia le ngata ia nei po. A o aso uma le ola. Fa o nga ina ia vi ia I losu. Fa manuia nei fa po tonga uma lava. Fa manuia le au. Pesa ina matai na uvinga. Famia te tayo nei saukinga. Fo ya tu le vinga ya te o Yesu. Amen. Amen. Ya tu le ngana whautai le sunga I toina mai tātou tanga luenga I Samoa I ono tausanga. Ia, sa ili ane ni a au salima te whatalofa iai ia mai. Say hello. Welcome to the 7th Commencement exercise. E kore whaunga na fitu na nei o le tātou waunga tu spaia taru na whawaina. Ole whamoe o tau nuu o le la au o le soifua lea. E leo le tali tununga ia o leo ua mapopo e le nei aso. E wale a fio mai ma le tala mai o au, o atu le tala luma lea. E mese o le nuu pa ia o le atua e ala ia na uauna tofi. E whaatulou atu ai le nei aso. Whaatulou I le atua e ona le aso. Ma Yesu Keriso o le na maliu mo I tātou. Sili o na whaatulou ngā luenga le ngangu pa ia. Sa fsoson sili o wā lawa le whamoe moe o leo o lupe le so. E li taitununga o leo o tongi pātau le awe. O whapopō fōi o ni aso ua a le tua aso whalau. O wā o aso whapenei sa tau sa iri mālo. Sa tuina atu le atua o neu wali o tautai. Whaatulou atu ai le ainga pa ia pala ina sā lea e a fio atu o fionga I taitai. Tanga luenga I fia. Le ngata fōi lea sili no whaatulou le suatu o le tātou keynote speaker po le ua wala o lia whaapitoa. O wala upu fola le atua le sunga ia Aifa Tanuvasa. Mai tātou patpati mo le tātou mālo whaaloa mnia. Eia I komiti whaafoi o tātou whaatua. Le ngata fōi lea o le pia lau whainga luenga te tofia le atua I tue fia. Ai meso I tu vai fia o tātou mori mawina. Lea walu pepe tau mana ula, o wawari tia whanua, wa fio mai fōi tō mua mapure I tu au mana tau a inga tai, mana tō le fua. Sua mana vai whanua fō mai tū langi sa ole misale au mua, tama manua tele tō tō le whale ula mana whaatui o le motu. A fio maia, tala maia au. I le whaunga lona fitu le nei, talu na whaawaina, the Samoan Assemblies of God Bible College in New Zealand. Tātou whaafitai whaapitoa, ma whaafiloi whaapitoa atu, mo lau whau. Tātou 1 year certificate, ia le ngata fōi lea o le diploma, ia ma le Bachelor in Biblical Studies. Ia le atu poto pēne vi inga, nei maso umai o e whaavavau lava. Toi mais tātou patpati, whaafoi e pēne vi inga, mo maainga, ma mamae le ngata fōi lea, io e kālesia o e o lātou sui o lau tongia le nei pō, ia sumaia matala mai au, I le nei aso. Nato nawa e sila I lau pol kalame, ia o aso whapenei tātou te muli tai lawa I le pol kalame. O e fōi le nau ta inga, ia e le umi le mawhatanga I pō le nei.
Ai o le amanoa tāua o te tuina atu ai I le ripule o tātou lau mua nei ia mo lana saunoanga a mata I le nei iafi. It gives me great joy and a privilege to welcome each and every one of you to our 7th graduation commencement exercise. And to God be all the glory, honor, and the praise. King David as well said, never unto us, O Lord, never unto us, but glory and honor to him alone. And that's why we are here, not only to celebrate the graduation and also the great milestone that our graduates have accomplished for this year, but to give God the honor and the praise that is due to him alone. How about giving him another clap offering, because he deserves it all. Hallelujah. Manatu lea ua whawhiroia le paia ma le malo tātou maftanga e wala saunoanga mātangofia I taitai o sauninga I le toiola I eisisi whamtalanga. A le poa nei o lupo tusi e tau lawa whaaloalo I le tau I e whaaloalo. Tonight is a night that we not only give God the glory, the honor, and the praise and the thanksgiving, but also to honor those who have been working behind the scene. Whaftai ai I le atua ono I la tau sanga lua e matalom tu inatu whamoe nei a onga tu ispaia. Awana le ai le merena e le mwhaina whatau nuina I le pole nei ia manuia o le nei a fiafi. Mole atu le nganga whaftai tele I le tātou komiti whaafoe lau mua. I would like to acknowledge our Board of Trustees, the Board of our Bible School, and also our Chairman, Le Taitai Fono, Le Sunga ya Tafuna I Mua Ieova, Le Ngate Leo, Le Sui Taitai Fono, Le Sunga ya Motumatia, Ia Masui Mamalo, Le Komiti Whaafoe, Mo Le Lango Languina Malosi, Ma Le Sosoani, Ma Le Fautuaina, O Le Ngata I Mātua Whaia Onga, Ia Whaapea Fole Tātua Onga Tuspai, Wellington Ma Aukilani Nei, Ini a manuia me uma mātou te whaia. Lea me le tō whātasi o rima, mai pati mo I nā tō sa ngā lulua e lea hanga. I would also like to acknowledge those who have contributed so much towards this academic year. And those are the people that you see behind our VIPs, the faculties of our Bible College, not only in Wellington, but here in Auckland. Now, I believe that most of our faculty have been working extremely hard. They have put in a lot of effort, time, and energy so that they can learn and absorb as much as they can, so they can help and also train our students here in our Bible school and also in Wellington. How about putting your hands together to acknowledge our faculty members? As you can see, the reason why I'm speaking half and half is because not all our faculties are Samoan. We have Dr. Desmond Ghani, who is behind me, I think. There's Dr. Desmond Ghani, and he is from the beautiful land of Fiji. And we are here with his lovely wife, Ruth, and we thank God for his healing upon the life of Ruth. They were unable to come on our banquet night, but they are here tonight. That is important, and we thank you, Pastor Desmond, and also Ruth, for coming. Ia le atua yo la tona ia sa sosoani malosi tono le tātou lau mua le ngate leo a inga ma wo lau whaau le nei tausanga. Ai si sile e te awa telo taimi e ngalo ai la tau nei e ngalo ai mātou lava a inga o whaia onga. Sometimes we forget our own wives. E lua ia mātou whaia onga tua whaafine o ngā lua le anga tu spaya tu fine ia Luisa ia male tu fine ia Josie. Whaftai mo a inga o whalitua nei, i oro whapeo no soani malosi malangolanguina, i la ua, i a ele ngate lea, i o mātou teito lua kai ko kasi, i a oro o kei le mako o mai le telo taimi, i a o le telefo taimi, tuai ina mātou ese mai nei, i a ono le awa o ino le finangalo le atua. I totally believe that's the reason why he put us here in this place. To train and to help our students, but we want to acknowledge our spouses. Those who have been working behind the scene, though you don't see them teach or you don't see them come, but they do a lot of work behind the scene. They always support us 100%. How about putting your hands together and acknowledging them? To the partners of our Bible school, we can never forget the partners. O paanga nei o laumua e ka le sia taitasi o a inga
ai mese lava o i la tōtai tōtasi ua whapeo na lato fo ina matoswani tutono lau mua nei i maasina tai tasi a wale lato fo ai. We have a lot of partners, churches, and individuals who have contributed financially every month in supporting our Bible school. How about putting your hands together and thanking them, acknowledge them for what they have done towards the school. We have two of our faculty who are attending APTS, Asia Pacific Theological Seminary in the Philippines. We have Brother Tusile Aupepetele. At the meantime, he is doing his Master of Divinity at APTS. He has just completed doing his Master of Arts, along with Pastor Tangaloa Sefo, who is with the faculty group. But Tangaloa Sefo will be going back to the Philippines to do his 4 to 5 years in doing his DME, Doctor of Ministry. So we have Tusi in APTS, Tangaloa, who will be going back to do his 4 years. And then we have Pastor Peter Usu, who is the registrar of our Bible College. Thank you, but I haven't finished. But we want to acknowledge Peter because he is the other faculty member who will be going to the Philippines in June this year to do his Master of Arts in Ministry. So they will be able to complete that in March of 2020 if God tarries and he won't come to take his church home. So we want to acknowledge our faculties who are attending and will be attending APTS this coming year. We also have a couple of graduates from our Bible school here in Auckland and in Wellington who also have been confirmed to attend our seminary in the Philippines come June next year, 2020. So God has been good to our Bible school, and I want you to understand that the degrees and the diplomas that are received in our school are also acknowledged in Asia Pacific Theological Seminary. It is not a joke. This is for reals. If you follow la onga tuspaia ini fia o wina makolini hina mola tai au nga luenga ele fa ia ilo fia poko fa mole foi fia au ai ke nga lua e malanga loto mawalalo I lo mala malama ile mea wo tu ia o ele atua e te nga lua ai ma fai ele fina ngalo le atua le ava no tatu aonga o lo ia tatu form si to yo pam na fa tu mo pa uma ia ai fa ngoi mo ile poso le kalesia o le sunga fa fa ngainga pe fa tanga o pele ai au le sila sanga na uma nei la wava noa ia tono Filipaina e te urufale e mo nisi ava noa pe a whai fina ngalo nao le atua mo o tō. Ia le atua, ia o le mena le fia moli e tuela ngā whaftai whapitoa foi, ia ele tua fine ia Annie Morisa, ma le whanau, Annie Stikoa, mo le teutauina ma le whamata mo fiino nei whale peo ne tangatangai mai ai. Ele ngata I le pō le aso freile le banquet ia e whapea fo le whaungo le nei tausanga. Ia le tua patasi o rima, whaftai ai mo I la tau o e sa ngā lulue ma le marosi tono le tātou lau mua. O le nganga whaftai nani me neo e se me misi a te au te mana e whaelo ia e to e le se me misi le atua malana sila. O le ala unga luenga o lau kakalo sa o meo fo ina se meo e anga le leia I tu tono le lau mua I su sunga e whawhia ngainga me ta meitia aonga. O lau te talo ia whamanuia le atua ia tō e tu sa ma le tōanga le leima le tō toso ani ono suafo Iesu whaftai. Solo ahí
Jesus. Talofa lava and greeting in the name of our Lord Jesus Christ. First of all, I want to acknowledge God's favor upon this school in this whole year. Secondly, I want to acknowledge and appreciate the prayers and the support from our leaders, pastors, churches, friends, families, and the partners of the school. Without your support and your prayers, we will not be able to make it through. Thirdly, I also want to acknowledge our administration faculty team for their hard work. Thank you for your time and effort, hence why this academic year ended successfully. And lastly, I want to say congratulations to all our graduates of 2019. We made it, guys. Hallelujah. Psalms 118:24, today is the day that the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it. 115 verse 1 say, not to us, O Lord, not to us, but to your name be the glory for your love and your faithfulness. O te tūlili anei le tō, ai maniti tino I pisanga. Failauga ia tuai le paia faete na tau le ne yasu. Su lau sunga le tamata I tai ma whaitua. Lau sunga le sui te tai ma whaitua. Paia o komiti whaafoe I New Zealand nei. Tai nane lau whaingaluenga, paia lau whaingaluenga te tofia le tua. O lo lau taina o pengo le tala le lei. Mo ni sila Samoa, Amerika Samoa. Ma tuli ingo le nila lai. Whapito se whawhelai, ma se whatalofa. I li tātou whailaunga whapito le ne whiawhi. Tai tai o Amerika Samoa, le sunga ia Aifa Tanuvasa. Ai ole asu I tonu loa le mato le niu ala le whamoemoe o lo tūlai. E fia whaaleo se nganga whawhitai, I le pūlenga le ne ia onga. Ono la o tōnga luenga whita, sa ngā lulue pūno wa iai. I le pō, ma le ao, e tūle vai ai le tua wale o ino lan upu. O lea ua tau, se ai o le mātou wha moe. Ma apo le tau le neitau sang, ina ua wha iku manuia, so mātou tau whai. Ma lo le wha toa, ma lo le sa inu, wha manuia tele le tua, ma ia wha lau tele ina pea, ni sila fia I lan upu. O le wha whatai si sili fo I le tua, o le au le poto ma le ata mai. Ona o le whaatasi mai o lo nā nganga. O mawhai ai, o na whaai uina le neitau sinona. Vi ia le suafa pa ia lo tātou li. Mona I o mātou a inga, moio na I o mātou mātua wha le nganga. E kalesia, a inga o mai masana. O nisi sa malanga mau mai, e mole mau ina se lenga le neitau sanga. Whawhitai la o tau lang langa. Tai tonu, sa o tōpo lava le whala maula mula. Le nei, ua tau, so mato wai wai. Mo le langu o pele, whawhitai, whawhitai, whawhitai tele. Mo le langu. Sa mama aisi a venga le ne tau sanga. Student body, ma lon ngal lue, ma lon sa. Whawhitai mo haa tātou ngal wenga whawhatasi. Le mawhai lava se tangata se toa tasi, o na whai o se mea, ai ana le whaatasi mai le atua, e le tau lau o le tātou whaamamoe. Ai mole wasenga whai waso, ma lo le tau, ma lo le whaamalosi. E le whai ngō fia le sāwaninga, na tātou ui mai ai tau sanga o tua na, sa iei lava awala le fini, e tau ma whai ai, e tau fia oi, ina ia le tau lau o lo whaamoemoe. Ma ia le au lau suenga, e masa ili I le fina ngalo le tua. Ai ana le se no le whaatasi mai o le tua,
Malou loto atu I lana wala au. Le nei ua tau wai lo tātou whaaku mai mai. O upa sau tai o le tunu. O tanga lava e whai basa. Se tau ma whainga, pe ana whaapea e le whaatasi mai le tua. Le lei lava le la fuai. Ne isali foea le tātou whaatau tai. O polo inga sili fo I lea lo tātou li. E o atu e whainu malava msoo. Ma papati so atu le suafo ta ma le alo ma le anganga pa ia. O le mwhaile na ua taunu wailo tātou whaamoi ina ua mau tanga I wasa. E leo moe le fili, e le ave sea fo le fili ma le neila lulanga. Ai tadi tonu le whaamoi o le whaatasi mai o le anganga o le atua, tātou te mawhai ai le oa. Fautuanga, e le la mole pe le ala I taile uma tātou te ia. Ai ono sa I mea tinga ai. Whapei o se tangata taulele. O leo, whailoa ai, e leo le whailonga, po le tusi pasi e tau I lalo ai le leanga. Ai o le whaatau I lalo ino le leanga le. E leo le poto ma le ata mai e whaalonga lango ia. Ai a tātou mana o mia, ai tātou te mana o mia, I whaatasi mai o le anganga o le tua. I whaamania tele le atua I whaamoemoenga le lumana. O le a fo ilana wala au I lau soifua, ma lou ono. Ia tātou ngā lulue, ma le whaamau, tātou ngā lulue punua, ma ia tātou maua, le loto maulana. Whamania te lele tua, o na suafa Yesu. Amen. Whaatai. Ia, talolo ia o pa ia Samoa. O leo mai a whafola le whalau o whainga pe ona sau noa le tātou tai le nei tai au, le nei e fiafi. A le ngata fo lea I o le sui o lau whau le nei e fiafi. A tau ina o whape atu, le tuai. Ia iate o e pēa lo lava vi inga e amata atu nei a e o I le whaavavau. O upo le tusi, o le whaamoemoe o taunuu, o le la au le soifua lea. Whatalo whatua I la sunga le taitai, o le neitu o le ngā rena. A sunga to seu, mo Ieova le ngata koe lea I o le komiti whafoe. Le pule a onga, mawhai a onga, Ia vele nei tu lai mamoli a toi se langa whaafitai. Ona o se nā luenga mai a ua whaatino ina le o tātou wa ai e le nei a fiafi. Le o tino mai. Ona tātou whaapei whai le a walawa nei a te I tātou. A ia tu ina atu le vi inga I le tua. Mamoli a le ngana whaafitai ona o se nā luenga mai a pe ona whai. Lea ua tini lau o le whaamoe moe. Ia vi ia le atua I mea malava. E leo se mea whaingofie, le tuli vai ma tu ina atu I te talo, ina I whaapeo na taunu le whaamoe moe. Ka leo tino mai le nei fiafi. E le umi se whaamatalanga, lau whaau, malo le whaamalosi. E leo se mea whaingofie, o toi o manatu I taimi foia o sao whai mai nao. O loi mata malingi o le fia ono o se whaamoe sa whaapeo na tau mawhai atu ina I tau nui ai sa whaapeo na whaatau nui na lea fwoi wato I le nia fiafi. Tala le tusi o le lulu ma loi mata e foi ma le alana. E le nia fiafi. O loi mata o le fia, ona ua whaatau nuina le whaamoemoe, ia vi ia le atua. Tausanga mua ma le tausanga lua. E leo le iunga lea. Leo lo iesi tausanga ia luma. E tātou te tau whatule e pia ina ia maua le sini ia lo tātou whaamoemoe. I le mea nā lei ona tātou mai lao. A au le atua mai tātou.
o i se whaasanga tau mai. Ia wha mua le atua I mea umala wa tau te whaia. Le tausanga tolu, e leo le iunga lea. A o le amatanga leo sesi me fau. O le asa wha moe na ia te oe, I le wha ngaina o le wolanga. Baba ai le atua I mea umala. Wha mua le atua I mea umala. Nei o toi upu ia wha peona wha manuia tele atu le atua ia te o tau, peona vea ia o masui o le luminai po tama tuai matine tuai o le aonga. Wha peona anga le lei atu le atua ia sana wha, le ningi ifo ana wha manianga ia te o tau, ina ia wha tau no uina ilo tu wha moe moe, e peona awai mai ia o onga peona iai. Ia wha alua so mātu manatu, ia o tapena foi ia le aluminai mo le latou fesosani peona iai is a sponsor was a scholarship for the is a tamaititi o lo peona I le vasenga lua o le peona whaauau lana a onga I le degree I le tausanga lumanai po le whaauawina lesi tausanga le la o anti ai. O se o la tūlanga mua I le masenga le ia tu o Aukilani nei ia po Wellington e foi ia le wha moe leo ni ei. O le manatu e manao ina ia whea nisi mea se tele ia e pau o mea o maua le nei taimi o le manao nga foi le iei ina ia wha peo na alualu pe iluma le mawhitanga I uilawa ina ele o mai atu o tino mai. Ia e tātou te talo I le tua lo tō te talo, ia e whapeo na whaamalo sia I peo mātou tangata ina ia tutua tu le nei pito le tātou ngā luenga peo na iai. Talo sanga ina fo ia o le whaau, ia o le ia le tātou mawhitanga, ia awai mai, ia pea whapeo e whaiwina le whaamua moe peo na iai. Ia peo se tala no atu lea, ia toe sa minga le nei aso ia whaamanumia tele mai le tua ia I tātou, ia ona le suafa Yesu. Amen. Mai se pati mo Yesu. Amen. Glory, hallelujah. O an mea whautuanga le lumenai, ma le kai o lumenai. E whaamare rosi whaika ko mawhikaka. Kau ngā usus ka ko whongo I le vai aso, kalo uma le lumenai. Ia o mai e, koe a maka le leile a tino le tātou ngā luenga. Ia ka ko, ia I watu isi vaenga lea. Ia a laua iei se mea ngai atu iai, whaamau popo nei tu le tātou ngā luenga, lau sunga le presikenge o le kai o lumenai, ma le kou lau. Ia kalo se whongo le vai aso. Ka mau popo merka ko lumenai. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Ia ole kaimi o la foga. Se umasa utala ia na varu tato la foga. Te iska singo sa ona ua ngalala ua le se kimunga. Ia ona talo le fai au le karesia. Au la sol fonte talo la soluru no maila ia. Fai fonte talo I le atua ina ia mai ki munga o ngā ngā lala le ngule ia wale se kimu ia ua o mātūtū le lau lele ma ngā mea le sua vai pe ngā foi tātou a o foi ngā le kimu New Zealand ko whara ngoi news ia te talo ina ia kimu New Zealand ia e kimu ia kimu a so uma le roko feo pa uenye kimu talo le fai au le karesia o mai e. Fai fonte talo I le atua ina ia kimu. Ona mai le karesia I le fonte talo. O mai o mane karesia o Failauga o kia kongo whaoao. E fai le fonte talo. Ai watu le fai au e sau e marite nei titi rai titi e sau mau mai le malanga whaamanu. Langa whaamanu. O le whaapanani o le pulo. Wa vai atu la fai au fai fonte talo ua
wa kongo le fasa ala wa mata na te ele le fa malu le kenkiki le tono ma ala wa mata le fonte tano ala wa ke ele nga fa malu a te tono le fasa o fai le te talo le karesia o tali ele karesia te ndiki ya wa o fa fora manga be kama kimu ya le o te ele fa malu tono le fasa ya ai le kimu kongo le fasa fa mai le tala le ale fai fi au le karesia wa sili atu ona te le fatu tu o te le karesia uma le ngata ile te le no fatu tua to e matala mata pena pena sa talo ato te o mai te talo ina ia timu le no a tau a le teine le wa sau le ngata i sau te talo ai sau foi male fa malu ngai ke wa kimu ona susure e fa pena ta to ai anu le timu a kimu le aso e ke le anu mo le timu te su ka ngai sau fa malu amen me vola mo ta to wala ga ko ke ko fa malu sam sama lang be maka lang mu ya vi ele tua haleluya al fatu tuanga le tapenanga e te me nga la ile la langi le portu spaia e te me onge ai no le onge me ai po me inu ai onge fa longo le upo le tua te me le tapena i tatou sauni i tatou tapena la fa malu ka unga halu ya nga te talo ai tau na fa tu mu ino le upo le tua a ho mai fita ma fa ngata ya kere po pole se mekas amen le upule sau ile tu se kartia ono fa upuse furu pe sawa va per tala tu spaia la fiamala l'apostolo yo to walo lo fa tangata uma fa tau me tu pule aso male aso ai fa sili ile aingo fa tua fa fonga ai fa sili ile aingo fa tua e lo fa tangata uma e fa tau me tu pule aso male aso ai vai fa sai kau fa siri la ingo fa tua o tatou Samoa a tupu mai le maliu taiao e mau le afe ave ai a tupu mai le si maliu le si vai aso e ko su e foi si afe ko ave ai a kupu mai foi si fai si vai aso e ko mo foi si afe ave ai afa ia tu e mai tau langa ile tua fa mai o le mea e maua o le mea e maua fa mai o le mea e maua ai a fai fala ve lave o tatou ainga e fai melelei e makuasa sa ia ta mau ainga ai alu ile ainga le fatu tua a le fa matu spaia fa sili ile ainga ole fela ainga le fatu tua lea e ave le afe ile okio le ainga ai mai ri makala ma le karesia fa mai ia si o mea wa mau ke lo le tua o le tua o mea ave le tua e lo ngi me ko koe haleluya ele va pe a fai le fatau to tongi o piru ko ko mai o la singa me ave mai Yesu le ai ele fa pe na o le tua ele mana o ni bea ni left over mana o le tua the first fruit lo wa fua pa wanga me o lo feta la ile tua tu sa malaki va pe e lua me ma la yer tangata o le fai o suwa i mar taulanga male manuia tangata o le fai male usta a fai la ele fai sa taulanga ma sa usua ile karesia ele o manguia oi ai auska ile upo le tua fai le suwa i male taulanga e fa manuia le tua ya te oi amen ai alu la ile tua a aveni me male tua a woni aveni me ni toenga ave me mo mua to mai le ele ko ri u be to mai le to mai fe ya mai le tatou Samoa mai ave le ulu ma le matai o le ainga ai a o longa ai le ia foi ngale tau ma fo le ia foi ngale ole le ia foi ngale le ni mea ngana se fa mai ave le ulu makameke ma si usi ma makai o le popoto ia to ina Samoa e vai me lo lolo ma me le te da ngana se ave ma matai ave mea matamati fa pena foi le tua ave me le nei le tua tatou maftanga le ponei ai fia manuia ave mele lei ma le tua fa sili le ainga le fatu tua le ainga le fatu tua fai mele lei ai se ma kwa sa ai lo kama wa ainga sa ai lo walofa ile ainga le fatu tua nga vai le pa martara tu spaia ona tala leo le tua fai to le langi ai ya lingi mai na fa mangyanga amen o ia fia manuia so le majority a ka ko ele fia manuia
O le foa, ke na pe upu e pore o avano. O le foa, e le fa mo e le fa la lango la foa i la ato. Por tu mo la tanga. E le fa la lango le foa i le tua. O le foa e fa la lango le mea mai le loto. O le mea tu e le tua e lo loto, fa la lango i le tangata mai. Wai tinganga kele me le ako ai kangoa mai ska mai me ave mai Yesu. Ai fa la lango le musu ngale ri. O ame umai la wato, ko fa tu mo fo i le tua taya. Mga mia le onga tato wa onga lango e ala fai e ala me tau seleni ya tina e tato wa onga ya le dai e fo le tino le ngano ma vi ia i pea le tua. Amen. A fe atu la tala ya matana tango e la wata. A fa longo ko le o le fai fe au ya so ya. A ka mo fo wa ya ka ko ka pepa na omi ri na lo pepa ai vange mai siliva. Avai, omi lalo siliva mai pepa iluma. Le tua lo mātou tamai. Whamanuia le fua e lau whanau. Wai umala anga le leile nei po e ala i le aonga. Oi o le tua le langi e whamaoni o e le tua le mātou te au auna. Ma whatua tua iai lai fola e manuia le tangata foai. Wala au le ponei le lie e whamanuia i lau tau le a foai. O ai o le anga le leile nei po e lau aonga. Whamalingi au whamanianga. O ai fo e muso e foa. Le tua, ma lue lo wanganga o la to loto, wa wala yo fa manianga, so swani o la to loto, nga lue lo wanganga, fa tupu e le loto fia, e fo wa ia i mo la unga luenga, fa manuia le fainga taulanga la wekane sia, a o tangata mala ingo le fa to tua, a ia fa o ngata tau nei taulanga le rie, a wala unga luenga lo mato unga lue ai, i le suafa o Yesu Keriso, lo mato li mal faola, amene, wala uri nisi au na taulanga fa mania Yesu. God.
mais by telling them to worship team. Ialeli, au bebesha le galesia, le suma ya la musele, my new limb, ialeli. Praise the Lord. Leo tafam patalo follow to oi, yam face of kalamanga. Turn around and shake somebody's hand. Say something positive and something nice. Say you look beautiful tonight. You are all so lovely. You look very different from all the nights I've seen you. You look absolutely gorgeous. The Board of Directors, through their recommendation, have selected as the keynote speaker for graduation 2019, Pastor Reverend Aifa Tanuvasa. Aifa Tanuvasa and his lovely wife, Marlene Tanuvasa, are the National Superintendent, leaders of our Samoan Assemblies of God work in American Samoa. Reverend Aifa and Marlene are also the senior pastors of our Ieova Irae Church in Tafuna, American Samoa. Reverend Aifa is also the chairman of the Board of Trustees of our Bible College in Tafuna, American Samoa, or Samoa Bible College. Fourthly, he is also Tiger Woods' brother. He is a great golf player. And I know that no pastor here can beat him in golf. And I know Pastor Aifa's sister sitting right there understands what I'm talking about. Failauga whapitoa o Filifilia e le komiti a le aonga tuspaia. Langolongoina e whaiaonga o le laumua o le sunga ia Aifa Tanuvasa. O le sunga ia Aifa o le taitai awao lea o le tātou matanga luenga. O le ngā luenga Samoan Assemblies of God i Amerika Samoa. O ia foi o le whaife au sinia o le ekalesia a Ieova Irae tono o Tafuna. Ne le ngata lea o ia o le taitai fono ia o le komiti a le aonga tuspai e tono o Tafuna po Samoa Bible College. As me sina no fia e foi le nea fia fiona o lo iai to tono le fale i mato uma e to wha na i uma i le aonga tuspai e le tausanga e valu tolu se ia o le valu ono o lo ngā lulua i le ngā luenga le atua. O le mato tausanga o le sunga iai tamai walo o lo va ai le tato aonga tuspai e Wellington e le whaife au o le kalesia e Wingate. Sunga ia malo sefo o le toe ina o le whaife au foi o le kalesia i loto pue i upolu ia le ngate lea o le sunga o le whailaunga whapitoa ia Aifa mato tausanga whaatati umalava na hi umai tutono o tato aonga tuspai i Tafuna. Via le li matinoa na saunoa le sunga ia tawita pakai ali na o le tausanga nei a mātou na iu le valu ono e whaife au uma ona tangata. E le istangata e lo whaife au ia o le milestone na ma se mutati a fofo na o whatuina le laumua o se tausanga mua na e uma ona tangata to e whaife au uma ona sui. Via le li ia o te tonu foi o le anganga na i ni a whapena whau aina uma i tātou ngaluenga le li. Tu whaatasi o lima a le usuina le pese tātou whaili ia o le tunatu le iola matoa le suma le whawhengaina mō le lau maina lupo le tua tātou worship team whamol mole mō le tātou pese. When there's nobody else to turn to, who do I talk to? Who do I talk to? When nobody wants to listen, who do I lean on? Yeah. When there's no foundation stable, I go to the rock. I go in table, I go to the rock. Where do I go? Where do I go? When there's nobody else to
Testing 1, 2. Sunga mo Ieova le te hawao me se foi le komiti whafoe, whatua, su foi le lau whainga luenga, ia o au whainga luenga malolo, malo, komiti o tatua onga, cemetery. Ia ai te nane o pai ainga, o te tulai atu maleava tawai o se whaitawina o se wala au masili o na mawalunga o ai tangata wa tō manatu mai ai ma fili e whaima o tō Failauga o mawalunga tele nei to taksen whai atu e tele ia ai o au lava o na o se au fia o ngā mo Yesu. O le la fiafi, ia ua uman pae lango pae o whanua. E tai tātou fiafi. Mela le, e tapo i mea tō sungari. Se i whaia o masui e whaistato o kula vaenga. Lau whau le nei e fiafi. O le manu lau ti o le nei whau unga field for the great harvest. Whātumu mole seleselenga. Na watu lau ko sua le asfalele no tilo lea i le autu whai mai field for the great harvest. O walo le tavale mo whapea. Filled with what? Mo le au whau. E le whaingatān selenga. O selenga already. O le whaingatān. O le au whaingaruana. I le Ioana lam tau koe whawhai ua tolu sunga lima na tū ai Yesu le talanoanga ma le fine Samaria. Ai o mai lo lau so o umana whaatau mai me ai. Ai o mai tilo ia Yesu le talanoa ma le fine lea o le fine te ena. Te fine anga sala. A o le ua tū le vai alo ma o le fine e ta mo i le ai e alo e tala i ma tau o le mesia le nei. Ale nei lau o mai lau so ma tilo le li faola ma whaia la tau tala winga ia ispo lele me utala noe ma le fine. Ale au alu fine wa sau ma tangata. Ale au so o le ngai lava e mui fufine. Whai me lole Yesu i lona au so. Tau te whai mai to e whama sina o le selenga. Ai o te whai atu ia te autou. Sila ia atu ia i le whanua ua sina mo le selenga. Le kare sia le atua ua leva na wala au mai le selenga mo tātou. Ua leva nga saunia le selenga. Ua sina le selenga. So se me te alu iai o lai ua sina i ngā selenga. Ai alu lau whalwhai ngā luenga. Ai alu me te alalai. Ai alu lau wainga. E sau fōi nei mafutanga. Ua sina le saito. Ua saunia mo le selenga. Ai o le mesili. Are you ready? Say amen. Tele tato au matus paia. Tolu su fale la fau. O tele foi vai a sotol tuoles fau nga mato. Fau e foi le sivan. Ia vai a sotol fau nga upol. E foi fau nga Amerika. Mato ato tele o le koi mga umia ka ko isia un uspaia. Wala ba ya un uspaia. O le mele mga umia kako, o le au whainga ruenga, e au awina, matu i lunga, ma alu le mele yel selenga, ma sele mai le saito, ua saunia. Haleluia. Maluia tato e kalesia, tele tato falsa, ma naya tato ho. O me foi niso tato, ma whailonga te tele,
o le mele yo o le tato e kalesia i le tolu se fulu tau sanga taluai o le master's degree le wa falungo mai fulano ini su ausia i le timin o Failauga le o i tato o tato le poto ele yo i tato le tolu tau sanga taluai ale au soe o le mana onga lea pe ona mai le tato fau le lava tau sanga fa tumu le nganga pa ia o te tali tonu ele suia le mana onga le kalesia e mana o mia le kalesia e fa tumu le nganga pa ia le tua o le tangi ngā loto sa mani, tangi ngā le loto poe, tangi ngā le loto o makisua, o le tangi ngā tato ta mau, sanga mai a pauli, toi whātumu le kalesia, e pe le tangi a tavita, vai mai tavita iau, vahe, whaia se loto ma mamo au, whātuma wina se loto mau ki tolu ia te au, whāmoi sia mai ori la whāratanga, iau vahe, aua, i tame sēra wa ranga pa ia. Au valo te talo te fai fai. Yo vai, le tu vai, ave ma se fai fai au to mau ainga. Ave ma se fai fai au fale, ave ma se fai fai au le poto, ave ma se fai fai au lova tupe, ai fa bole, aua te ave se lo paia. Au longo te talo te mai mara faltua ka takau. O ia I fiti valu fitu. O te talo le longo matua. Fa mai la tala na mo mau. Fa mai lo fa ia tu matua inga. Honey, get these people le kalesia kalmitem. Get these people filled with the Holy Ghost. Get these people filled with the Holy Ghost. That is our priority. That is our duty. O le tatou tiute na lau whainga luenga. Ia whaptisoina le kalesia le nganga pa io le tua. Wa tele le poto, tele le tamau ainga. Wa le leia tatou le kalesia. Manuia tatou waife au. A le kalesia baba tonga le tua. Wa le tatou tangi lea. Whamatai le manu lau tia le tau sanga. Aua le ave selo wa nganga pa ia. Tau zanga e tasi walu fafa masino le oktopa. Sa fa e se revival un tau le revival ngai nganga moe. E mission ngale nga sau. Mai lon tone le LMS na failanga lipot. Ai fai tau le tusi ngale. O le so o la mosa ngai le lipot al fai fi au le ave oi lon tone. Le ngol fai fi au mo ya George Handi. O langa tala le mo lipot le revival nga tupu nga 1844. In Masino ki topa. Fabai lang tala Ieova mai. I am standing in the midst of people who are crying and groaning unto God. It's 12 midnight. Nobody left the room. Only Moma, the chief of the village, has been carried to his home, being filled with the Holy Spirit. Kaya me watup. Leo kile kusilima yo. Ai o ke vava I fua ulka ko kalesia. Ulka to nunga tato kalesia. So se tangata lotu e tau na fatumo le nganga pa io le atua. So se tangata tu lai mai fa se ngaluenga peti akono pe ao pe pese pe moli mau pe la bala be fai. Yo tangata le kuko le me ai. Yo tangata salua fata e tau na fatumo le nganga le atua. Ai se a fatumo le nganga le atua. E manuia me uma e na ngona le mano le nganga pa ia. Ata to mai tapuai ele ta fa mau sia tangata fai. Ele ta fa mau sia tangata fai se ai se wa tumu tangata le nganga le atua. Ele se veio, estava em 15 years ago. Avai mus pepa se veio na ave. Vai ele canana fogo. Se veio na. Ona o tele tangata le kalesia le. Tu lo lava lamos. Wali liu. Ao key people. Ngole ola wa me e o siaki po la mafu anga po fe kalesia wali liu al mafu anga wala inga ese. O lo fa se veio. Uma se veio ma singa akona. O uma interview tangata o lato tangata tahua ma le o mainga o lotu ngai lua lai e liliwa ngai ai o le mamona o le Pentecost o le Assembly of God ma le mamona. Can you believe it? The moment church ai o mai la malako sebe fa mai la totala o tala tangata na fesiri ai la me o la yo to la me o lo to liu to fiu me fai. Mai la totala mau te le o fiu me fai
o le matou la nganga lea ave uma matou mea mo le lotu ai le ngai ne matou ese ai mo te fia fai mele lei mo te vatu uma mea mo le lotu al fala vela ngai o tale la va lotu pe tapo inga pe la haunga pe a onga pe pese pe al fala vela utupu e pe mai o a sa fo ia kako mo e pe fo kako ai ka kawa sa yo saui o lo ye lo le ai sa o lo ye le nganga o le tua e fa tumu tangata le nganga o le tua e lo lofo tangata mo ya ke viso yesu le soe o le tuta va tato fa me tai o toi fa na tu bato malu lo ti ile le lava aso e ta tau o lo toi foi le kalesia fa tu tumu tato o le se le ngala fa tai mai mo tato mai pula o nga kasi ai kula sa nginga na tau ele ni fao le la alu yesu lang e ko fa yo so awole tu go sale to foi fa kali men for ina ele tele nya so vai wal baptiso yo ane le vai a auto baptiso ina le ngang pa ia le la hal sa ka lo fa ya ke auto mama manuel tala inga o mo lo va to ya to le pule me le mata o lo ele ai o le la hal halu le lagi halu le tu tamo talo tama e pe fa bela kala a wole tu yo salema to e fo ye fatali le mea na folo ina to e fo ye fatali le mana ma o atu la to lima se la kon fa longo e te lo ka a fia mele ga pa ya nai ngal se la luos fulu la to ngai nga fe ye to se la wol so fulu le wole lo to mole ai haleluya fa mai o atu la to wo lu la fa pito lunga sa yo ila so sa ye le maftanga tama sa ye le maftanga tina sa ye le tina ye su fa mai wala to filo finau le tatalo bale yoi e kalesia le tua to foi lo tanto tu vai finau le tatalo bale yoi le ai yang me kele to foi lo tanto tu vai someone says and I quote, if you pastors don't know the absolute essential, you will do the merely importance. And because most of what we do are potentially important, we are apt to let the importance crowd out the absolute essential. The absolute essential. Take a moment, you could wow, go please le sui ala ma se si fo bula le atua wo ila to ngafa mai wo ai wo fina nau le tatalo ma le pongi wo atu le so pete koso mai wo la to wa ia le mel batagi wagi tele mai wa tumu le fale umba ona fa tu muina le la to le nganga pa ia ma tau tala ngala se e pe ona fo ina mai le nganga pa yo le nganga ya te la to haleluya haleluya tu le lotu Samaria ko kuria ko Peter mo ya no le fesile Peter mo la lotu le o ile mi vai mo fa na Samaria Filippo famele fesile a Peter mo na auto mo le nganga pa ia le temi na auto fa tu tua famele tale le kalesia mo ke le la mo nga u foi ko kulina sai elo yo lima o isi kai o ka ko kusili ma vai na fa e ngola ko lima ai le fa e o ka ko lima ka ko ka ngole ka fa e lima lo si vai na la yo amen ele mana o la apostolo lu ko ngalot o le kalesia Jerusalem mo fatu ma le kalesia i Samaria na alterio Yesu sa pele sa tahu la ile ua e kalesia tahu fatumunga ile ngampa ile ua e kalesia amen na tahu ile ua e kalesia na wa tupule fa fitau mai ko muibu ile nisi ona fine wote la tutano ile ai me ai bolo tala a petelu ayo to ele mafai ma to ngo atu o ngatu fai me nga atu le upo le atu o mele atu tofi tanga to stofitu mai atu to vai la qualification tofitu tumule e taule leia tumule poto tumule ngang pai na le tu fanga me ai al qualification tumule poto
Tau le leia, tumu le poto, tumu le ngang pa ia. Ayo mere ka wa ni saia I ka le sele ayo si kaka. O ngai kufa au le kukumu ya ka ko me ai. Ai vai lan manga I no sao de ngata tu yo. Tofi lan tofi to tumu ma tofi kunga. Tu lai mai ma se te falo lu mai ma tu lo tala lei. Alu Filipo o Samaria amata lu ai vivavo. Ina wa sao le tangata tu ulunga tu le meranga ina wa sao telo ele to yesi fa fitauli uma tu sanga luenga te fa longo fa taso mui ngel ngisi esa wa fa tu mu tangata na lo te merna wa fa tu mo le nga pa ia afai ole tu fanga me ai manga o bien fa tu mu le nga pa ia fa fe o tangata fa ia o sa fa fe ole wa tu por la fa fe o tangata lo te me lo pense fa fe ole te fa fe au ke ta ia nga luenga le tua e ta tawa na fa tu mu ina ta to le nga pa ia le. Say amen. Glory, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Blessed be the name. O atu Paulo lato le Efeso le ngaluenga e suma le fai pelua lato le ngai se lato la pe se utu. Paulo na o to mo le nganga le tei no to fatu ko fa mai mo te le la ngona hale nganga. Fai foi le mo Paulo fa le anu le suma le fai upu e ono fa mai wa fatu tu buina la tu mo ta tale ngales. E lato Paulo si dire calesia e fia mata fa. É estou tu stupi. Filmo mua, tu moto. E a titi ala ukalesia, atumu matangata, tumu fai feau. Tumu fai tu fai feau. Tumu le awa, tumu ti akono, tumu le ave pasi, tumu le tata faili, tumu le kuka. Haleluya. E o mai atu pe kau fe kuli mai nganga kau fe kuli mai kupe le kalesia. Haleluya. Ai fai le memo mo tau na fai. Fatu tumu tangata. Ole tiute oi maule soe. U soe le fiafi. Vai bo tu tumu le kalesia. Haleluya. E Lord se veita lo ngai fa mo se veita tono lotu sense of God wa pa uma wa lalo le tau tala ngana ese mal baptiso ngana ngang pa ia ma me alofa. Haleluya. Au me nga tato tali tono yai o me nga tau na Lord tono tato sauninga e tau na Lord tono tato tapo inga ole ngana ese ai mai se tau ole profeta age ai sia e fa ma fa ina le galesia e o mai ba me nga ma fa ai o ma luia ya tau ai sia o lo yai le ngana pa ia tono sauninga pe kola iki pelege o kupe eto to au soi ai ai le mana le pa ia o haleluya ya watu la sfulwa ingat se lau tala e te alu mai te tonu e ye la wala le tua e saunia ai sia e le me nga le sau e fai au la sau fai au o ngalo kaka ya ola ngalo kaka mala ko mau le ola fa Melo na tolu. Foi lua mona. O fatu munga na te faia. O fatu munga le anga pa nga te faia ese sema. The endowment with the power of the Holy Spirit makes the difference. E faia ese sema. Le ai le faia tu fai la uma mai Ieova Irae. E te fia ese ak. Le anga lista ngaka tu mu le anga pa ia. O fia ese. Ele tumu fingela le nganga ole atu awa ko kapa ima sia te me menge wo le paia wa le paia wo kungu le nganga ole aku falomo afau the more spiritual you are the more humble you become e te loe ole la au ole la e sili ole tau fui ole la ngai lo lo papala. Say amen. You know, but the Holy Spirit, the infilling of the Holy Spirit makes the difference. Not a fail swinger, or not swinger there, swinger from I know. Swinger from I know. But I'm going to move for a value for my I'm more auto the man up for the Lunga Yato, or File Automa, or Mauya Tell Salema.
Iutaia, Samaria, ia o lava e tolu inga lau langi. O le mana na o lau so le mana po le power e whaitau po ia Roma. That's the power they need. Physical power. They were asking Christ for the physical power. Wa lunga fa yupu ngai lima malalo fa mai. Ah, fa ko fo ka I mai malo ya mato. Se ba ko fa ko ina lo inga va inga la. No, that's not the power I'm talking about. I'm talking about the power that changed the lives of the people. I'm talking about spiritual power. Power of the Holy Spirit. Translation. And you shall receive power as the Holy Ghost comes upon you. And you shall be my martyrs. Wow. That's a good translation. I know what I told the man about feeling for like I told what the family Otoma. Kangaka Feoki Famakulu. But let's see how far Liuma. Ekelo, I come with an apaya. Well, they go to Pole Logolang. Well, they go to Pole Pekioki Pekiola. Well, they go to Pole Kalakanaka. Well, they go to Pole Payesha there. Well, they go to Pole Payesha Tupe. Well, they go to Pole Poteado Luma Ado Yalo. Pesoka Oil. Well, they go to Pole Abe Aisha. What Tumu Oil and Hangapaya Tua. And you shall receive power. So then you be my martyrs. Elisia o nga Elisia kalesia nga keva ngo wakal ko ingo le kalesia au fai ko ka for fale fa fefe mai la to ingo le ngu o le ko ya le asias ai ma we o to le mana ya e to ai lo loto. You make the difference. See, all these people are fishermen. Mongangi faiva o le ngalu ga sini nga walalo. How come these fishermen, not even from Galilee, not even from Judea, they were all from Galilee? And they turned the world upside down. The pekelu la fa para fa ko papakua. E ora va tenkiki para papakua pekelu. Ai so le fa maya masui tu pekelu la so ga fa la la nga tau ko momua. O tau se le mai mo to no foi Israel fa no longo mai ele o nga ka le wenga Somalia pe o to masa so esa e fa ko ka le iwa kayao ele o nga ni Israel le iwa kayao ma Samoa o nga le iwa kayao al bele fa perfecto elu fiku se la ko saka ruai o nga so ga kai e no ni fo ga pa elu o to mala to perfecto pa e no fa ni to taula e fa 24 to ina e fo naso e no ligi fa ga pa elu a o tale o no fine mala to perfecto mai. Today is when that prophecy is fulfilled. Now, vai Failauga Ieova vai o sutas vai tara Failauga o to elo se me lalo la au fau ma ia kara Failauga Ieova vai o sutas o ko lo se me lalo la ele o ka sa e mua e tau sinonga ele o ka malosi e malo le taua ele o ka poto e aina me aina ele o tangata fautauta e alofa e ile alofa ina mai a o tau sanga male me tuku ai e ho ia ila to uma na to la lagi ka wanga mo ka sa ai lo upunga le atua o e ka mua o e ka malo o tangata e tali tonu. Elise me fenga taule tua e mafai le tua gonna make the difference in her life and in his life, and then he makes the difference in the lives of others. Amen. Uma fa uma le siang kuspai o mai ve au piki uma lava ya lato tama manga o so swani lato ngalu ai ko ya ko kas o va le sta le tono Failauga ai la lotu wa la mata tai man komiti le kula wa o ye se a wa o toi mai kasia mai lo tai mai la se ave le lotu le ko pa wala la no ta puni no ai mai la le a wa se fa kai ona o feio mai ke lo fa fia ai mai se ave kasia in pe makai la skula ngai ave lo si sola ele piquie se suave ma la fa todo sufa ango foi as camareria na tulo
Uma le ongo masi ai mai tala o el suinga. E ke il banga o el suinga. Wa maka kupulo. Kasi kau sanga ko mai skala. O il extend. O extend for look. Ko lu kau sanga. Ai bala ko mi ki fa pa e fa sa. Lima kau sanga. Ai plan le silo ku fanga mo loku la. Wala bala ko mi ala sukat pulanga. Wala nang ale pikian kamala. Amerika la pulanga. Fala bela o me fe fia o piki umala o A+ mala o B+. Mas kamala ele A+, ele B+. Ai si minus. Pawal ngi ele o fe fia. E si minus kamala longa diploma ai A+ fa uma le tu. Ya ele leanga A+. Wes kan vi ele tol ngamela mala Commencement ate loe a fa A+ o il pepa mal diploma ai F o fa uma le nganga le tua au ka lo ko ngofo ko fa ko ngofo se fa tumu le nganga le tua ngai anwa ai A+ o il pepa ko A+ o fa tumu le nganga pa oh hallelujah oh glory be thy name. You will make a difference. Mai Paulo Polnito, ele é luar bukol ko ta bo luar fa fa ele é luar tu ya te auto. Ele ukumali ele poto tangata. In mene wo ye lo to fa tu ele poto tangata, ai lo le mana ole tu mo nganga pa io le tu. Au fa o e lo e mafainga muli tangata ngol poto tangata. E muli o ngol poto e muli o ngol ukumali e manga ye fa ngala ngala ai le mana ole tua. Wai ngai fa po e ngaka. O epo o le mana ole tu. O le malia o po le mana ole ngaka pai. Sinia pilikuan. Elanga malanga sa alu tu sei da vai ngelang. Ese fai mo fie, ese fai mo fie o la uma. They falling ele ka mai fe no blauma. So simple and yet ama ko vai a fe ko la. Oh ka se tumu ka ka mai. Mai pili te la unga le upu le tu. Ia mala mala tangata mawalunga yo la tangata mai mai. A le liwingo loto o le mea ngale nganga pa io le tu. Ele upu mali. Ele a family. Say amen. Say amen. Blessed be the name. Now soil man malo ino nganga. Mole tu amlo malo is a supernatural task. And we need supernatural power. They were only fishermen and they turned the world upside down. Hey Lord, melo fear ile tua. Melo fear ya uia ile tua. Na o vai fo ya ta uia ele ka kamo ku kuluma I. Au le lofa tu no le tua mo fa pepe ai. Ya ngol menge ile tua. Menge ile tua o le matua fia o le tua e fa o ngalo vai e fa o ngalo tato fata wa I ali le mana o le tua. Era fa tai te nei lotu. So stangata sau te lia tangata uma o le ale mawalunga po le ale mawalalo I fea ai mafai le tua. Ona fa o ngaso stangata pawal me fa pia le tua o au le ngei o te valea o te le lofa se mea ai soson mai ia tai ia o le nganga pa ia fa tumu o le nganga pa ia so sa filinga fai fa tumuina fa lango fa sili le nganga o le tua au te tua tu lo ai fa sili le nganga o le tua le si me manga ia le umantua fa ala lo se Paulo mai feso ele ngalu ngalus full. And we will always have our official mai sa o Paulo in a tai sami na te alu Jerusalem fa e o lima matatalo fa melo tala apostolo na soe ia o tou leo le lafu ma moia le tua o tou fia o tou fai ma leo le nga always le pula nga le ke o pole ai always e tupu mai to tonu ia te o tou luko fe ai na to te le fa sa o ina lafu ma moia au fa o luko fe ai
e le sau mo pahai, e le sau mo mamonga, e le sau mo Ieova, e tupu mai lava I totonu ia te tatou e luko feai. E le tala timo masang Failauga matu ye. Talo sia matou te leo o ina ni filio le ngalua. That's our prayer. Mo tola uso, matua whawhini. Ulava i le lau, toi rua mea te toe ulava le lau. Praise God. Praise God. E le leile tūla fia mai whailau. E le angar ku koe whaari e whailau. O mai e nā o. Manui au tō whaiwaro whilima. O le toi upo le toi inga whailo nā tali. Ia pō uri uri lau tino. Ia malama umata. Mai ia tawhi toto wala. Ia I loa atu se selenga. Mai au fiufio e le mana o le ngangpa ia. Manui e le wha unga le tausa. Ja, tu mai pat mo lo po le tu ne ya. Hallelujah. Amen. After ile po le tu wa. Foi ngo fi foi la nga wenga lo fisa wa le o tatu fa longo ia e plaza de fa tumunga. Amen. Graduates, please stand. Ia lau sunga I le pule aonga o le tātou lau mua o le ofisa o le tātou aonga tusipa ia whapea fwoi whai aonga tai whono e mese o le mamalu o le lau a whono o le tātou aonga tusipa ia whapea whaamanu malunga le mtanga luenga o le Samoan Assemblies of God Bible College. E a tau le nganga fia e tui nātu I la tau oe ua whau. E wina le tau mwhai le nei tau sanga. I la solima le nei o me lua awhes furu maneiva. E tau wha I la tau ua waba e ina le la tau tau mwhai I le tau sanga e tasi. Le Certificate in Biblical Studies. Tau luas furu I la tau ua wha e wina le tau mwhai le Diploma in the Biblical Studies. Ma le tō sefulo I la tō ua whai wina le tamu whai I le whailonga o le Bachelor in Biblical Study. O le nganga whaaloalo ma le nganga whiawhia o te tui nā atu alo ia I la tō e tūsai o le whaunga o le nei tausanga. Tai le sunga le Academic Dean mo le tuina mai o I la tō. O no le aia ua tuina mai e teau e le komiti whaafoe a le tātou a onga tuispaia I Auckland nei ma Wellingtone. Pa te siai ma le ioina ma le langolongoina e sunga I ali me tamai tai formai. O I la tō e whaoina la tō tamawhai I le certificate e le ngate leo diploma ma le Bachelor of Arts degree o te taliaina I la tō ma le nganga maolaro ma le nganga whaftai le nei a fiafi whaftai. 1 year certificate in biblical study. Please stand. Mai o lo wina lo swafo na e sumele fa mole. Sani Fa'ata from Otara, Samoan Assembly of God in Auckland, graduating in 1 year certificate in biblical studies. Josefa Lofipo from Peteli, Otara Assembly of God in Auckland, graduating in 1 year certificate in biblical studies.
Sapapali'i Janice Moananu from North Shore Samoan Assembly of God in Auckland, graduating in 1 year certificate in biblical studies. Patolo Namulagulu from Otawa Samoan Assembly of God in Auckland, graduating in 1 year certificate in biblical studies. Diploma in Biblical Study, line 1, please stand. Wati vave si mana lau watulo suafa mana we kare siona isu mai lea. Nga utawai ono sa'i afa ese from Ekalesia fa Apototonga Samoa Akilani Henderson, graduating with honors for Diploma in Biblical Studies and Ministries. Aifa 4 from New Vision Samoan Assemblies of God in Auckland for the Diploma in Biblical Studies and Ministries. Siaki Failauga from North Shore Samoan Assembly of God in Auckland, graduating in Diploma in Biblical Studies and Ministries. Ashriel Jason Pa'angalu for the team from Gateway International Ministries, Samoan Assembly of God in Auckland, graduating with honors in Diploma in Biblical Studies and Ministries. Aina Te Wila Malo Yoseto from Gateway International Ministries, Samoan Assembly of God in Auckland, graduating with honors for the Diploma in Biblical Studies and Ministries.
May be seated. Line 2, please stand. E te Pati Kireti from Newland, Samoan Assembly of God in Wellington, graduating for a Diploma in Biblical Studies and Ministries. Ieova Peleti La5 from Cornerstone, Samoan Assembly of God in Auckland, graduating in Diploma in Biblical Studies and Ministries. Tavita Parcel from Silver Stream, Samoan Assembly of God in Wellington, graduating in Diploma in Biblical Studies and Ministries. Elia Lolouta from Wingate Christian Fellowship, Samoan Assembly of God in Wellington, graduating with honors in Diploma in Biblical Studies and Ministries. Maota Ta'ala Mapu Inasua from Revelation for Restoration, Samoan Assembly of God in Auckland, graduating with honors and Diploma in Biblical Studies and Ministries. Be seated. Thank you. Line 3, please stand. Benjamin Junior Peniata from Newland, Samoan Assembly of God in Wellington, graduating with honors and Diploma in Biblical Studies and Ministries. Joanna Robati from Takanini Assembly of God, Church of Samoa in Auckland, graduating with honors in Diploma in Biblical Studies and Ministries.
First Lady, Lady Savili from Massey Samoan Assembly of God in Auckland, graduating with honors and diploma in biblical studies and ministries. Pastor Faresa Fungavai Sabili from Massey Samoan Assembly of God in Auckland, graduating with honors and diploma in biblical studies and ministries. Pastor Fata Elise V. Sefo from Takaranga Heights Samoan Assembly of God in Auckland, graduating with honors and diploma in biblical studies and ministries. May be seated. Line 4, stand. Mercy Su'a from Gateway International Ministry, Samoan Assembly of God in Auckland, graduating with honors and diploma in biblical studies and ministries. Typical to you, eh? First Lady Asiasiata Latofoa Liwelu Ta'ala from Revelation for Restoration Samoan Assembly of God in Auckland, graduating with honors and diploma in biblical studies and ministries.
Le Alofisa o ke Senator Noah from Pitone Assembly of God in Wellington, graduating in Diploma in Biblical Studies and Ministry. Tabai se tula e ana luma ma le ngalo Aifa. Marie Maluafiti Talalene from Revelation for Restoration Samoan Assembly of God in Auckland, graduating with honors and diploma in Biblical Studies and Ministries. Lapo Toilolo from Pitone Assembly of God, Church of Samoa in Wellington, graduating with honors and diploma in Biblical Studies and Ministries. Be seated. Thank you. Bachelor in Biblical Studies, line 1, please stand. Taloina Fuli from Silver Stream, Samoan Assembly of God in Wellington, graduating with honors in Bachelor in Biblical Studies and Ministries. Yosia Late Moenga from Revelation for Restoration, Samoan Assembly of God in Auckland, graduating in Bachelor in Biblical Studies and Ministries. Leau Pepetele Kalamelu Leau Pepetele from Needland, Samoan Assembly of God in Auckland, graduating with honors in Bachelor in Biblical Studies and Ministry.
Tavita Mapu Inesua from Revelation for Restoration, Samoan Assembly of God in Auckland for the Bachelor in Biblical Studies. Daniel Arbelu Morisa from Gateway International Ministry and Samoan Assembly of God in Auckland, graduating with honors for both Diploma in Biblical Studies and Ministry and Bachelor in Biblical Studies and Ministry. Samoa nei vantaya from maybe see it. And two, please stand. Pauli Taupena Aifa Sosi Pauli from Newland, Samoan Assembly of God in Auckland, graduating with honors in the Bachelor in Biblical Studies and Ministries. Nancy Su'a from Gateway International Ministries, Samoan Assembly of God in Auckland, graduating with honors in the Bachelor and Diploma, Bachelor in Biblical Studies and Ministry. Vau Tarata'ina from Avondale, Samoan Assembly of God in Auckland for the Bachelor in Biblical Studies and Ministry. Sita Taloaina from Silver Spring, Samoan Assembly of God in Wellington
graduating in Bachelor in Biblical Studies and Ministries. First Lady Elisabetta Tuiloma from Cornerstone, Samoan Assembly of God in Auckland, graduating with honors in Bachelor in Biblical Studies and Ministries. That's what we're going to miss you. We will miss your naughty. You may be seated. After that, Peno, Lalo Mailalo, Marola, William Sai. The highest academic achievement. Saloana, mua whaalongolongo officer. Ile launga Failauga la so ni ile fais Failauga ni. Wa le fa tumonga tonga A+. But anyway, both will value. Ya, atau sanga nei. Sa tong Failauga officer ina ia fa mo popo tongi uma. Mai sunga ile Failauga. Ya ai mese foi ole attendance o me uma lawa beno polai. Ia dengan mengal ofisa Failauga le na o mawai le tan le tas e to lua mawai na highest academic achievement on diploma to lua foi e mawai na highest academic achievement on the bachelor level e pe one le tausanga ole honor students should be 3.0 ia le GPA a o bainga le ia o mo atu ai le 3.5 wa fa mo ni nai ia la to la le to fa in diploma in biblical studies kapala watu fa bon bole sunga telefono sunga Tafuna ise e tau aina ia award here o la to wala sia e GPA o 3.5 e tu sai male tau mawhainga nei tau sanga. Yeah, I would have pati say manala watu to ruole fa mole GPA 3.55 past the fata Elise V Sefo
GPA 3.55, Lafo to Lolo from Wellington. Mai le petrol level. GPA 3.70, Daniel Abelu Morisa. GPA 3.55, Laubipitele, Calamelu, Laubipitele. Whamaloa tu lau sunga pulaonga tel mai se sunga ya sawa fea ma senga o whaiaonga i au au nā lea tua ya ma whaletua e peo na ngā lue ina ngā luenga i la o ina o le upo lea tua mo halong whanau ya e maiso i la tō nei po taua nei a vea tō ki piloma mo tō whailonga e te aluatu ai pe wa ese so longona e mana tua upo a paulo ro ta ua le kolonito. Le mea na au mai e sa tani ilo na roto. Se mea matui tui, ai wa mai paulo. Ina ne i wha maua runga o ia, o na o wha ringa o wha manuia mai ele atua. Na mai nā la apostolo lava ia, ina ia la ngona e tangata uma. Mea nā na mai ai paulo na wha mau lalong wala watu ai le atua e whesoa soa ni mai ia tia. I mea ia ina nei motu sia le maafutanga ma le atua. Ai whai mai le leo na whaalongo ia la apostolo. La apostolo wa lava ma tutoe wa lofa tu noa. E whesoa soani ia toe. I taimi e vai vai ai. O se wha maalosi fo lea watu ia tautou. E wha pei ona iai mo tau whaalongo nei o fiafi. O le mata upu lea tātou te he. Ta taro lea tue le whatu munga lea nganga pa ia. E lea ia seisa o tātou maalosi anga. O le ngata ia tautou o i mātou fo. Ina ia ngā lua e mwha mālo o spea i ngā lua ngā lea tua. Ia wha manu ia tēle lama lea tua nei e fiafi. Ma le taimi ala tātou tau mga vai ai nei po. Ma le ngā i luma o ai unisa toi a ngā i mai lea o ngā. Ia māna tua. Ia māna tua. Ia e talia le upo le lio lea tua na te ua le poto mo e ami o sa. Ma e sa po bali i ala o lea tua. I whamanu ia tele lea tua mo i tātou umale nei po. O no le suafa Yesu ma le nganga pa ia. Amen. Amen. Hallelujah. Ia. Whasanga mai nei no mai nei. Wa watu paia ma malu wa fia la tatu tutula i man whaaloalo tai mtau le nei. Whai ele talo whaapitoa mo le lato whaunga. Ma nei fo isunga i whawhengainga o malawa. Lo papa au le moto po whea nam te iai su mai matala mai au se e pai mai. Se tātou te talo whaatasi ma tu ina atu whaatasi la tau i le tua le nei aso. A pēr fo i
Tātou whaiaonga, tātou manga iatu, tātou te whae atu lima I peo tātou whaalongolongo le upo le tua. Ta māsui tai, tai whono ia motu o io la whaaleo le tālu sanga le nei a fiafi. Lea tuai, mātou lau tutu o mātou iau lunga le nei a fiafi. Wa anoa I le atua le tamau a inga o sa saa le nei pōmo I mātou lau whananga. Le tua whaftai, o le whaunga la tō te oa I ata mamai, ai while mū le tua, be o au whionga. La tō te iloa ai tai tai a nganga I lau whioma le whaolatanga. Whaunga la tō te whai ai wā benga o wālo e soifua ke riso. Whaola I nai a nganga o e o lo kolonga I le angasala. Whaunga e malo loa I maa. Whaonga le atua e tutuli ai te moni. Whaonga le atua e manu ai le amiotonu. E vale lea ai mea leanga ai popoto I mea lele. Whai masolo, whai mamala malama. Lo lato wola to ina atu mo au se au. O I lato o tusia ke riso I lato e pera mato whalongo. Koronito o to o la mato tusi. Le lau mua o to o le tusia ke riso. O le tuse le tusia I lima po tusia o ni peni a le nganga pa ia o le atua. Whaunga le atua a me aina to ma papa tusi maahola le atua o lofina malo whasoa tufa moni lau tala lele a wā o e papoto na tau te lofa li liua nganga I lau fio malo malo. Whaftai e to toa I loto. Ele fefe le para ai ele solo muli ele ai tau le lei ya iu le tau sini onga ya pale le ola faina toma fa manu yanga le tua so stangata so semana onga e fa e ola to lima e malo lo ai so se tangata mafatia awale fa uma le na e feta le yan e maua o to le mana a fio mai le nganga paia Vai o toma mori al salema Utaya Samaria. Yo lava tuluima le lalo la miuma. Ele mavai le tuana upu. Ole ale ulangia ole alfa amusia. Dai se me oyai le tua. Ana matua afo. Wasaba bali pipili. O pupula tawaso. Fafta wa mamale pela. Wafatu tuya o tiletua. Le fauma le. E fauma ayo la towa. Mahoma to ola ia via la swafa fa manuina la wafio le atua Abraham Isaac Jacobo le se atua oti ale tua mato ola ne ia matuani ia la swafa lo fa maino la to lo fa aupe maino la to lo fa tutumuina la to le mano le mano paia I ai lo swafa fa baba Father, Lord, Amen. Tatu wala la mailalo ia ai tuina atu loi le special ko le pese o tatu la mua. Hallelujah, hallelujah.
So tātou tūrai whārualo whāmole i le toi mori atu o fua mo tanga vai o tātou maro i ona whai wina i lea o tātou sauninga. E te uoloa tātou tanga luena. Soundinga e peo na mato poto ai. Whaftai tele o au mai. Whaftai tele lau whauva. Ai mai se lato o tuina atu le se au. O le ngā ruenga lato te watu ai. Ai whaftai wai tuina foi ma le whato nunga ia i mato. Ia mato nau i le anganga paia. O ia e tauko o lua mai mato. I le ngā ruenga o le a mātou wō ai. Mātou te loto te tele ai, mātou te marorosi ai, ai whawhauwina ai pēr o mātou wola i le aso ma le aso. A wae le misi, lona iai a te mātou, i aso uma se yo, nia tātou whenua i ma oe i ola e whawabau. Vi ia lau a whiolo a wai nei fiasa. Whawu whamanuia i na le au whau le nei, a fiafi e pera mātou mo le mawina le nei tau tanga o taurumanga. Mātou te talo foi mo lau au na malanga mau mai, ona o le upu wei o mātou wharongo, ia mātou wharongo i lea nganga paia. Manao nia le whātu wina lea nganga paia. Manao nia le taita inga i mātou lea nganga paia. Olo mātou manuia na, mātou te mawhaia e na whaia ngā nui. Nei se i o i le whamavau nava. Ona o Yesu. Amen. Amen. Tātou te le la mai lalo ia o le la whai tātou whaulanga ma lau atu lau whau ia toi sau tau solo nā le sa ia na tau lainga rei nu mai e
Ai o le tātou au fia ia whai malu tātou fiafi le tai. Ia e toi whamanatu atu tātou malu. Nia, and happy days. Ia o mai roa na ufau. Mone. Ai, mai kalesia to manoa nei, ai to soi. Mais pamunanga mo fau hip 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 mais pamunanga mo Yesu hip hip mais pamunanga mo pu hip hip